Right, for it's a beautiful brand new day. Dream. Midianu Ogidi Oji idea, aka I know wisdom will take me somewhere one day. Aha, Kwadwo Nkansah TV. Ene, Osana, Bosomene de Tosu Dunum, Ewa Fi, Pinuni Adunu 9, 15th August 2024. Small people when you know boss date. But yeah, name Rantiera, you could school there. You guys say 15th August 2024. Ogidi Makacho agenda 111. Ni mapebi ewa Kwadwo Nkansah lewe ye wi asibia no. Sisi no mi ankasa mekwa aprobo na makwa kotwaba. Most of the time ye ba se say omwa obia na youth no omwa obia che say on give back to the society or you stingy or you ungrateful che say ni tiri mo odi ankasa. Ana me so betira hu say da bi me ni nipa yi nanam enya sa na otie. First na nanke ya do ya yentwa ma ba ye say ni de. Me say me sani ya painting the black comedian ne so ne de. Me nso adoye bia wo ye bia na mekwa akotwa na me de aba. Se na me kan ye mfa magi anunyam e wo wiase. Aha. Matthew chapter 6 verse 2. Also ya do ya ma benkum hu di oni fen ye. Ana oni fen hu di obenkum ye chese enye ne yemu ahokire. Ti yenim ni nyina. Ana Bible so say adwuma bia wo ye bia no furu musa wo ya ma Awurade na wonnya manipa. If you say wonim say Awurade na betwa osoka. Colossians chapter 3 verse 23. Enti yenim dada. Enti nya se yetwa bagi anunyam. Na nipa ne se na esika ne ho nsem ne wa bonte ne se papa bi wo no ya o se ye de ba na ye de ba betum. Aka jo se Kwadwo Nkansah Lilwin oboa YouTube bebre ene we ma chia ma ba construction site a chese adwuma ye de so ye wo youth ni bi wo ha bia anya obi an betima ko school ana obi wo kra wa wi school bia wontimi ntoa so ontimi ntena fie saa enti no ye we nua be ma ba ko bi wo ase a o ka se na ni di adwuma sua ho a ye Kwadwo Nkansah Lilwin atua ni tirin saa ene wetima sua adwuma ono so guso ada achi wo de bebo ne bra emra nche ho kra na ye mfre na ye ni nkomo chaman bibia wo ko de na be ba che frose Femi no o chen fa nti kwa mai okay we dey toto nya ibia me so wa hwe ho mo te ya me say o bo hard what you say ai kwa me so na onim Lilwin from first na minimum no ina ne oku ba ko so what you say nti no oba no aye de oba no akọ ina ye ti se Lilwin aba ye kọ ne nchen aja anya ye 5 ye 10 11 cd amuni ache bia me yesa na ne de me du pepe so na say Lilwin say o chase kama man for abontin nye na asem nye achepa nye okay so na waka say wo free kwaman a wo say wo free mo frase na anim de na say wo nimi ne kakra kwa say na obey star bet na okọ school na minimum at bet obeji din ni de ene ma minimum okay na obeji din no say oba ne kuma Lilwin otisen ana onye basabasa we free ni classmate obi atimba ne chen wo ye hwan onu bedin koma asere onye basabasa wo ntini pa opinipa asem kanipa ben wa bontin say ono de say oba kwa na pese okọ ne nchen ne ko kasa na twa picture kwa na opamopamo antisa okay sir nice one ona de tu na nim so be so osuadwo mi master nie foreman ye Lilwin no adwuma ye fo a say bibia woni ho nti o family libla nti mitini mutoto na nke foreman adwuma bi simisua ho ona se sa na wa kire nkwa bi adwuma na o chema omunye de omunsua no ma de moja okọ omuhunu kakra bi no moja okọ na o se obeji misika na misu mi ne kan ye nti ye koya adwuma point bi saminto site ye ya e ba na me na mfo ha na me no mko yi samiti ne koy nti ye koya na o se o frame na mfo na o ye de o mo musika na o se meji why na ma na mfo niska kila Lilwin o ma na mfo niska na so oba site o no ma o se ebe yi no ma na wa na koy kwa man nti no kwa man ni be yi no man nti yi no ma na kwa nti no ma o musika nti o from na yeso mi kwa na me se mi nko bet o mo se mi no mo na ba ye de aba be yi nti sa da me mla then time so mi ne mi master kwa ya adwuma ye de aba nti ye kwa na obusa me se nti mi ka ho na me se na ye kwa adwuma e kwa form akwa na de ye de bon se kwa adwuma idu na mo ye de o mo yi samint na o se mi ye de ni mo am na de yi nti o mo musika na o sa de am ye de me pebre na form ade tu na nim se simpese mi su adwuma okay ana o se na o so chimi tenas na o ye de tumi fo se adwuma su ade ye ti mesua nko ade a bibi o mtim bia me nyifia me ye de ne nanti na ne oni form su di nkomo ye se bibi bia ba form a hono ma si ni form na ye adwuma nti kra de ye se o muka se onya na ye se ntro no mu di o ye okay na she say what's your adwuma for how many months 5 months na jide ne de na wahunu ye ya mi adom form so adaroma ntro yem so kwa ye fa so dom water bi ni nkwana mitim tam se minti ba ko na mitim tam se minti
Yeah. Now is over construction machine is time cement na ni nyina wo ho tate so. Okay. It might come as what you see. Nice one. So obi hwe ade na wo be ka chelewe. Ti bia wo asem bia pese wo kan. Ti bia se na bi ka kan no abonchesofo e wo perspective o mu hu nifa because of the amount for bi edi ka ba be keka. E na wo so no wa ben no kakra wa hu no. Ti de na be ka cha afefo. Oh, oye. Kila de oye. Oye pa tino de na abonten de o ka de nim de wo mu de nim. Ni na mo on fa na adwen ko mo so ana bisa. Onyi na adwen fi o mo so. Okay. Nice one. Abusia ya raso construction site ya sia ye ne ye bra yetwem ko na former ya yetwa the things how e ma no ha se medical na kasa o platform so Mr. We afime se o ma na ye ni nkomo kakra bi me won se wa basa ba cho me gina se ma me ba cho wi aboko de Na me adum boko na so e radio adum ho ye we to the things ama o tuya ni things ama e ba ni sen say ni ye adwuma kwa aman ye adwuma na boy the program na e failing te me encourage a boy bi say on penny pa mame jade eche me be na one boy na ye adwuma to mo ye adwuma wi na msane ne ko ye adwuma ahenkuru Lilwin school mu ho nti e ko na otimu to so na o ka so besua mesia adwuma na me say enkra na mo ba ohunu bro to a no wajai ohun plastic a no wajai nti me de me nkyere no ona so pa me che obesua na me say dabi me nkyere wo nti me ne ko ye adwuma wi ya sa ko fi no e ba no mo so mo de cement aba site o ba bi ye adwuma ha ye yi ana me ne boy no ba ne sa be yi nti ko fi na kala wo Lilwin no ho a omo ehwe de ekoso another site ho nti komodi die ma wo tu omo kana boy we be na mka chen say boy no so be sua adwuma no ba menye no ona say oh for my resrew hwene ma me na me kala dabi nkra no mo sua adwuma no hu kakra bia no adwane agyawo nti me de menye no megye no so de a je say me gini skasi me ka sa na class sa na so wat nti ona so wo de nyame nti je no se de be ya da chon so be didi na me chama menye no menye nti me ne kan ase me to wa na mo busa ase me gine sana me to wa mu se wa kan sika we na me to what this kind man of sika sika be ni no ase boy ni sika na me say then so now nya mo ne bo kra na we dabi kam hu ase we je na me sika be we susu e no ase boy na also be sua adwuma no me tin san ni je okay na me so kila na ase dan kan nya ye de nya me da wase ti ho na me ka kire boy so kofa o ma me ne na busu afo ma na o susu me de e me da boy na ti ho na also kwa no kofa ne ma me na ba no be da se nice one na free so buy no ne attitude wo adwuma mu nte say oh and the crab ako o bakra no sebi na me wonye ni pabone ni but no a rasta o chat dread nti me ka kire ne say rasta na waye no so be so sua adwuma ni duru bi e be boa wo de anka be ya usha yi me ka za so de wo share yo na ese na ni abre ya de kire me be na ese wo 23 nyunu kama nti me ne je nice so da bu disclaimer rasta enye bone batun say ye ma ha say no so obi kodi e wudi sem bia na obi koye boni bia saa na nipa luki enu ti na say e ya na ma ye bra no because yes I want na obi be hu perspective bi won and obi be dwen say we say because ye hwe e wudi sem na ye kwa saa na wona wo ye saa de ni nyina no won ho fa e de etie mimi say mimi nya rasta biti na afu mimi say yesu fu mu nipa ni bi no aha yeah come at was my nti me kan wo yini ti no so fefe me ma ni je nti ade kire me be na obi a ina msa na mo say na boy na ni abre nti yegusu a wo ye adwuma na ho brase mu ne bibia e correct ya problem bia anim nti ye de aseda asusu makodwo say wonam so na wo boy youth no na wo so nya wo nsa na adwuma because nya sanke boy nkinim de na bra bo so be de e be ye but nam no so ma isi ono so bibia ni a 24/7 adwuma na okay na se ye kai kapa de reach de boy youth ni pa oh no crab ako e high tea e be na ye bi fie o ana ye bi fie no betoye obato akora bi ha we school na busuafo no se bi enkoye dako ne ba ma ba kushia o mushia no busa akora se di ntina akora ne tifie no so ma we school omo eni sika no busa se di na akora ne pese no musa akora ne besua adepam omo so mo kika ne ma ne si almost 2500 ahwa no o kai sika ne ma akora ne ma me wow ana o di akora sika akora ne sua adwuma se no akora ba ha be ti akora yeah sa akora kwa me na di nkomo e page we so enti no wo video we akọ ka obo se eda so enti akodwo de youth ni de ono so ofuru akomam se wo ye oba ona se kro na so na hinkuru ha se wo ye obi opese osua adwuma bia no wo behu na adwuma wo pe bia no odo betum enti kodwo ye nipa bia wo wa adwempa mani pa wo se bua youth no so kodwo ye nipa papa nice one ebusia omo ye adwuma ye nse omo mre forma mo betimako na makwa to adwuma die so ye da mase se mo nso nipa bia Lilwin ye bia no man kan hye na maka yeda mase right abusia for bidia na ogidi ogian dia I know wisdom
will take me somewhere one day. Aha, hey, Kwadwo Nkansah TV, and I say Rizzy Empire TV. Oba no like it. Now was subscribe. There ne, we jam camera here. We chinchim ne abrokwa. Abrokwa. No so no you be on so Lilwin aboa ne pa. Will be a film can so ba betwa movie na yetwa wie afi wakakumase. Ono so mepam. Ye ne bedi nkomo na ya hwɛ mo ono so Lilwin dia den. Aboa ne ti bi dia no ogiru ba so no like no wa share no wa subscribe. Na bibia so etumi aye kama kama. Share me next video.